mashefo nyina akwaba adeba attention TV so ne abusuafo ya man Ghana mu hanum sesisi aye wo paadiem ekema ka akoyesa emra entumi enye dwuma ewo ya man Ghana mu hanum se ade kronti Emeka san nyina ne se de biara dan ye tise kunkum ekoso ewo ya man Ghana mu hanum se ye betan se abrante bi a weku ne yere ye betan se obi eku ne kanchema ene ye betan se bibia to baby a chese wato ananam ewo nsiedo na ni nyina mu no saban edemra ebehye ne nsem a de aban ya ne se oremind sa nkrofo no aka che so mejeli ukone kwatwa 15 years 20 years 30 years kone kwatwa na bra aba ne sa ema chese still na Ghana han se mbe ma ne bo ho ma bo ma dwum posel kwambias no mbe die no na chese mo die ewu ani sa etin because the hands of bakwa no akwa no aba na ade anka aban ne de mra hye ne nsem no aka se wa woni ma obedi san ya mo hu nsem no we any example enfema na nde ye kwa kosen wa homa enimuro so pa na nde ye kum anase ye do wo kwa firing squad one mo ye di two gu video bullet makoma be 5000 na nyina akọ video ma ba ne sa ye mrante no mudi ya mo hu nsem wa ye man Ghana mo a de chemba no mbejai na ebusiafo ne nyina ne se nda no ye kokopie mo ewo nsuta Ibebe yakopie mu wona abayo bi e friend no eye Abigail sa abayo eye ne kanchime bi ono ne wo ho abrante eye Nigeria ni aye friend Emeka abrante eye abon ho modern de padlock ne ahoma chichiri ga yi de padlock ya hwehwehwe ni chima akopim na eye abayo eye mra oto anananum wo nsiedo abrante ni wie eye na pakam ode ne ho ka abaye ndame ne wo kasa abrante ne still na ye hu no ababa we awo 19 years amene wo kasa ababa we edamoja munu pa ama wata anananum wo nsiedo na abrante amene beto monte so sei ene mu nchiremu etie ewusofo ye kwa yanimu amo production emfre Francis ama emfa no ento so na ye kwa yanimu ntempa na eyarehosem se eno ababeto ja school ni abayoa ye wo form 2 ne boyfriend ena kuni se ya na wei ayansam a se ne amede atodwa no ye nua Francis ama ena edi akira nti ye kwa ne nkyɛn abayoa no ena damojam no ewo Angel TV Angel Facebook live so abayoa wo eye senior high school form 2 fe ya akira se ne boyfriend ekuno eti se Francis aba homa no eso a ye nwura mu na ja ne omo fra ne TikTok no ena abayoa ne gyina so na ne wo him ne pan we no kra mo se oh my dear, natural sir, amane boka cry ya no ewom, etra sir, school ni abayo ya ne boy ekuno no, ya frano Abigail, yo ko school ewo new in Sutam senior high technical school, form 2, and na wadaso atra sir ne wutimi hunu sir wa ya abayo bia wo gina ni papa Francis Majoy na bra wo semben kura nia. Bejo so hunu aba. Boye mu ai. Well, I said we see an pay no watching the two term no people to pay next town any booty na it was answer we doing him. Now about way how much say or you were from 2 I want system senior high school. Now until on your hostel and not same and I can say boarding house or private hostel or no kasa ko high down or team or board bra. And she much say of atimi university ufie nyinema that's the next town. Na oni boy ya your friend Emeka the guy named San Yenya no ewo ho na omu che say guy no suspect no say na guy ne ho fa no ko ni ju say otwifam wa bo ne ho ka efimra akwa na ba no odi akwa no ko to school mu odi aba ye hwe na ma wa na du form 2 asese no no ano hwe no na ko say ne ho akodim eta sa ba no kifa na chi nti wa teta ba na che say obedi ni bo no omu che say na no pay no e na ofre ne say on the fabric shop ewo ntutem bo aba woni ya fabric shop ho pe e ko kan ka do ntum kukuro na no lock e la who dey check for na who never for and almost say all the machine almost ni peti no no or the ahamana ti say no Angel FM nya de pa na kwa ni high a padlock or the lock ne bi an side to modi ehweku for the padlock ni tim so he say minimum any minimum na for ba o timi ka na ukun kura o the farm sabra me ka say bi ba so be akoko ko wane o ko bia in the double double there abrante Emeka afafia ojane o se ni Ghana ni Emeka but on said we ko mo beto ba ko mo be kin o tie ana Emeka ye na kale ni kana Emeka apon ko hwehwe na o munya no dala mi luka se ya tisa o nyum bo tire be do se ya tisa o tutum ya fro sun ko no se be bi o be du ho double there e picture no ye ga so obi abehunu sia no die wa poti hwehwe ni mi ni apa
Ma yanna wasepa na ayi akwaboni akwakankan ne mfanya babato Angel TV Angel Facebook live aso die na chese setie bia ye bepa no e na chese awurade nyankopon wono abrantie na waku ne girlfriend na wagwane no en woda so ne ti ne wo hu ne ba bia ye hwehwe ne dendenden bra Angel Facebook live na behwe school girl from 2 ye chese ne boyfriend alatani Emeka waku no se chese waboge ne ho ka hwankwasi asam ya kire sese ne da ya ka no alatafo mpratwi yo yenti abaywa Abigail ne maame nso ayi ene na asaba mwa mi holu no abefa de fi English me say kratse esi ya habi no bia ma wa lesia eti abusuafo ya ne maame nenim na oba no hwa wedi mfie be say ni dini design Abigail day ebusiafo nsam ntwemu ekwakwagye yehu mesi asem isite ya arabo ya asefim ye papa mmaba wa ya ba bia no cha mma na ya bane yakase yasonya din too much ba ma no mpe na ukwagye ni sika saa di ayeden abrante e de ja obi no didi aya abayo ibonesa because abrante ne nsam kyeremu se ade abrante ono no aba ababa wa ne ho ka ni school kom ni bibia ne ntade hyem so obeye ni ti so obehye ne osin chese bibiara no yema eya ababa wa no eni mti na chese etumi ma ne sa akwanya no hu se ababa wa ne etwi street ne so eja no ababa wa no ama yi okadafo ne nyamanyama e fa kwan no so saa ana se jabi da eba ne sa na utumi kire me ni ti asa da bi odo ha yo kro na so no me kasa me de mra be hye mi se ma sa na ban ye ne beba no so na me de ma ye usoto ana ndi wa ye ababa wa ne sa wa ma na ababa wa na to na nanom e wonse do na ebusuafo asem ya arahwo ya asifim ye pa ya sra wa da wa wudi ma brante ye friend Emeka ba wo mode asa ba ma ban ensa aka no wan hwe ya na osan so de akwakoye e bia wo de hye ana asa me de hye aha attention TV nti bon mo dia so be like wa share wa comment and wa subscribe to our YouTube channel the channel no ho adanse so efekere afoforo wo yes also no na ewade ehra wo hia mo abonti abom samra na from ohema echan